kaon, orasan kagutom, suran namon litsyon, kay diri higara magsurasin ipon. Ako nag-eskwela, vocational elementarya, anak kong lang major, physics ug algebra, anak kong ambisyon, kudigongan pangopya, nagmamantinir lasen grade nga no benta. Orasan pag-resis, ako masurobon, mga kaklasiko, kaon ni Rabalon, puro kula ako, kay mapinobrehon, nagmamantener la cheeseburger nga balon. Orasan tagumas, pati magdiskanso, mga kaklasiko, saka motorsiklo, puro kula ako, kay mapinobrehon, ginhuhulat paan helikopter namon. Orasan pamasyada, labi kon bulanon, mga kaklasiko, nan-uuyap dayon, puro kula ako, kay mapinobrehon, nagmamantinir lakan gabi conception. Orasan katuro, gabi mapirahon, mga kaklasiko, nakakutsundayon, puro kula ako, kay mapinobrehon, ginsusudlan tubig